Solog na Inian, ba maluk sirahotu, ihna vena vede. Amo te fale hohau, amo Venas da Costa Pereira, e o programa Lia Maxoin, Hoses Vita Sera. Ba imi hutot ihe mundo tomak, no ia Timor-Leste, ao quero saúde imi, ao espírito de alegria na Jesus nian. Maluk do vencer. Ita tama ona va, tempo fongida, período duro, tempo duro, advento, primeiro domingo advento, tina endenenia, ano C, tina kotuk, ano B. Ita karak hak solo kamotuk, rona leitura sernavema ka, igreja haraik me da Torona, navema foti husi livro profeta Jeremias nian, primeira leitura, e segunda leitura foti husi carta São Paulo nian, baema ser a Tessalônica, e terceira leitura o Evangelho São Lucas nian. Hawa karak leu luklai Evangelho São Lucas nian, baimi hotu ina vena vedet a Torona, e atu ida buka tempo atu medita Evangelho primeiro domingo advento tina 2021 nian. E como que ita aplica baita nemores loro. Evangelho domingo da hoje nian, domingo 28 de novembro de 2021 nian, dia nesane. E a tempo neba Jesus liatung basculante sira dehan. Sei moço sinal oi em loron. E a fulang no fitun sira. E a reclaran sei moço susaroi oi banação hoto. Nação sira sei hak fodak. Tantasi taruto no siak teptepes. Holaran tarido e masira sei mate deit tan lahatene lo saída mak sei moço bamundo. Basar la lehan nekvit sei nakadoko. E a horashne mak emasira sei hare mane mak soin tun mai hokalohan ida hokbit no gloria wain teves. Wan hira buat hirak ne moço dodão e mi bela laran metin ho di foti matan baleten. Basar libertação atu toda daun ona. Neu nain matan moris buka atu imi laran keta todan resin tan hahalok aat tan lanu tan foneon resin basoin buka atu loron susarne keta toman sala imi nudar haniona basta susarne seikona e mahutu nebe moris iharai klaran tanen neon moris hodi hamulak na fati atu bele hetan kvit hodi dok tia husi susar hotu atu toda daun nune imi bele musu holaran meeting iha manen maksoin nia oin. Maluk do vencira, lia maksoin. Maluk do vencira. Le fuan chave, neve mita cara medita, ba domingo de oin, primeiro domingo de advento, e le fuan prontidão, le fuan alerta, le fuan preparado. Kata na Jesus fuan informai ita, lorong ida na Jesus sei tun mai. Mas o evangelho de oin fuan ita kata nia tun mai ne, hosinai zoi oin. Ilustração nebe mak na Jesus rasik haktuiri evangelho da oin. Ora oin samak ita integra bote ba ita ni an. Sinais nebe ita sindu sita ni an. Ita nakadoko duni kelai. Ita sindu preocupado ita ni moris kelai. Ita buka tu hata maan ba linha geral ida kata sing hawa karak prepara duni hau ni an. E primeiro domingo advento tina denenia atu hadia hau ni moris. Atu hamos hau ni an. Atu alerta. E a lefon chave da selutanya prontidão ni makira ne hein. Kata hau ni moris tomak abuka tu hein heladet. Hau la hatene sai de rosba da acontece bahau abam baru baintolo. Hein kata hau hein na imaksoi nebe sei mai hasoro hau. Ele livre tempo Natal, a nossa tinta celebra, nem mai hasoro ita. Hau exemplos concretos, moris de Belém, lori libertação, vai te servir mas buca libertação. Lori esperança, vai te servir mas hein duninia e aí temos loro. Lori batida volnaka moris fong ida vai te servir mas hakarak fiar ihane. Mal provincia. Loki tene for at experimenta duni liberdade de navema Cristo lori mai. Loki tene matang at hare teves katak na Jesus Cristo lori bot fon maita. Bot fon na to hare hanusa, bot fon hare ya fiar, no fiar de Jesus de. Desejo baimi primeiro domingo de advento, navema glória teves. Atitude de prontidão, atitude de alerta e atitude de ser preparado. Atu preparaan hatamaan ba Natal ida nebe, maknai maksuen lori maita, libertação interior ida, behalo ita livre, ser mais livre e ser mais felizes no Senhor, o nosso Rei e o nosso Salvador. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.